Kinongelam Karibhoy Government Contractor and Suppliers Association RBGC and SA hakasaw terengono pra arja arpusan kilalet banya kendo yoba prestun tensong usembut menteri rangba kajala ban pensngau yaki babun kijing kibaki hapan mat. Habakran sikilat pathai kubur uba plilat tiuso President ulaong bakidan bon kimat kibakta yaki kontraktor hakatega district nadu ke jingyo kamyo jam namar bahabadan kanu kejing tray bon kiwanda ka package nalor kiwe pat. Nalor kata ulaong ke jing bam pelat ya ke bilru kalong kawai na kimat ke balakta bahaya ki hakaba ulaong banakal yang usembut menteri rangba kajala ulaong baun sasim kia halor kani. Yo banyak kendo ya madu perston balong deputy chief minister dengan kejala kajungi iwan nak liang jong ka Riboy Government Contractor Association bat kejingwan ya kendo kajungi kalong sibun kimat kibenta kibangi layo ban persngau sei rengkat ba ka memorandum kibangi lapha sei bat sibun kikam kibangi yo ba kalawang sia kajing kta ki kontraktor kibon po ka district kajungi mar kani kakam kontraktor kede kebe kibala kredit hina kaliang ka government kaliang ka sarkar nakipon mensua bagi kum kontraktor ngiyok kam yo jam ngi penhe persan ya kay yeng kasem nang bagi ni ka jingtre ka bangiyo naka la kalong naka no department ro bat namar kata ngi sngo hay kini gisnem go bementa ngi iba ka jingyo kam yo jam jki kontraktor kala nang hiar bat pilai aba khoti ki tendaro kami da ka paket seben yo tang kita ki beri bala banya kompet ka dor bahe te kalalong siya kajing ado kata namar bagi kontraktor keberan haki district kam di tengah pok Riboy district kadai ki district barok ke wehi keberan pok jela kajungi kaptam kasih dia bar Riboy bahabami kini ki jingtre kebangi ngisue ban lithap namar bakwan ka package mensua kam juan mensua ki pon mensua nakalian ka department juga perlu di haba khot ya tendar UCI udon la kajong ka pawar ukhot batla ai boro USI bon khot laga jong ka pawar ka jung hadu ya ki kenang bagi kontraktor boro kini yo kami jam re mentah ba kala kalong bangi yo su ti mentah bangi wan bani kendo bat i sari madu perston ila pensngoi kata kajing bat hading kajing tai kajing pensngong jungi baharo lang te ila ai ka asuran ba hausnam arjar art inang study mentah bat arjar atu usnam banwan arjar atun riu bat kila ban le kuntah ban khot open ro di baro khot iki tanda ban ailat UCI USI bat UI begini bantah ban khot iki tanda ban ila kapat i ba kam di ban long tadi ban long bar khot ki kam di ban long transparent kam di ban don khan kata ka kanika jing khot iki ni close tanda namar ngi ba ka close tanda lalong sibapalan kilai sim kabu nakaliang ke department tinggi kuat bakata ka di banlong ka di ban mi kat kum ka notification bakin di ban pelat ya ka apo ki tender notice board kenang bangi kontraktor ngi yo ban tap ya ka namar bangi tap ya ka tender la ngi yo ka government ka yo no leng ba revenue leng ba custom tinggi ngim salia la ngi yo ka kam namar ngi layam li ni kam mani tray dekai ka bangi kuat ka di banlong transparent ni ka kam de bandon syuk ki close tender bat kam de syuk bandon kitu ki kam ki batray in advance namar ka ni ka bangi nakaliang ka Riboy Government Contractor Association ni persiapa. Ino la dikinong mikmat la dikino bakin tray advance ai bakar long open lang. Namar ngi don apo ke district ngi don ngangek bahaman la ka konstruksi ki don higi kontraktor brakhoy. Ki bala ban tap ya to tendar ka badon mlikin ban le close tendar. Hoi ki don ki case ki ba ngi suthu kum ki kontraktor ki ba na ka department ka balo emergency kum kita ngi suthu. Nrei ki don pat ki kam ki ba light ki babun ke de banlong transparent ha baro ki kam ikwa bakan long kumta tinggal lapan sengoro i namar bulong home minister bulong deputy chief minister ya kajing ka ba om mangisiam tang napo ka pibludi kay ka mangisiam hapo ka water resources ro inangwan banya kendo ya i met baro ila persngoi kajing ka jungi kum kontraktor ila sengap ya kajing or kajing nam ka jungi bat kam dalong clear kajing keren adu kat no bangin ngilong bangin don kata kajing bangin yo ya kata pisah kan namar ba mentau di ubenai uba kadega ayom Christmas ben le kemen kalong yeng kalong sem mengi dongkat bagi kuni kwa kan bangin yo ka bil bagi department kan pelai ki bil kontraktor la ne ka bil supply kenang ba ngila ban pendap ka yeng ka sem kata kadega jing kwa ka jungi namar ko water resources kan yetu ipi arajar atusan tang hau nai financial year ngiyo kemo tang hau nai mas hadin katu kini ki kuatar hadu mentang msim layo pisah siniaro tiga don syaka jing adu kata yang ngi kontraktor kamtam ki itu kontraktor ki ba mlasuk hab sengap ban up myo syuk ban trade ki kam namar ba myo bill tika JJM ru tiga way problem
ba create ba po ka district ka jungi mar kani ka day ka way ka benta ka bakraw ka ba ki kontraktor ngila su sakut ka pisah laya bread yang pisah tu laya pelut ang tu adu mentam yo pisah tinggi kuah ba ka sarkar ka pelai ngilai keren ya kata bat nakaliang do Deputy Minister ila shim initiative ban ya keren bai ong bai salik sedelim akini kisngi ban perhat am ta kata kanang ba yo ban IAA ya ki kontraktor ngi kermen anta namar ngide ki kestang ngidon ke jing kermen te inget ba kai ke bangi pensong ta kasi ba kai ba la ban lompat ingi ka jimentoi ingi bangi la ban so komen kum ki kontraktor berang po ka distrik tingin ya am kum no kalong dala kam dan kanu ke jinglong pat te ngin sampai pada kumui namang ka asion ka don ke bentang bakraw ban ya keren nam ta ka jing jing shon ki para kontraktor berang po ka distrik to bai dei bakat mene phiong ba kam don chu kata ka jing phia ta ka kam nei bala wan bi da package hatu pi pan jing shai nam pe kai ba penong ya sarkar ban ai bi ban yai bai thlem da ban phia ki kam kan yai bai da package to khatu ila pen sngau ila pen shai ba ki don ki scheme ki ba ni ki central ki don ki ba ki wan ban le online PMJSY gini kita itu ki ba nginum la itu namar kolong ka package ka wan ka pay system la ni ka wan ka bol bank la ni ka type hari kinu ki bala ngila persyang man sngau ni ba ka sarkar ka don ki benta ka bakraw kala ban thau ki polisi mo leng ba ka central government bon ki scheme re apa ka wan po ka jela kala ban le kumno te khanan ban yo ka jimentoi ya ki pai ba nong sesong ki kontraktor ta itai am ka BDP kini nginum kan sepang ka ta ka PMGSY sepang wi hande kini scheme bi bon leng ba kita jon PHC ka soil o ka water resources but ki we okay nyala ya pensno habede ba ka soil conservation namar ka soil conservation do kalami ka tenda bat ngila smulengo na kaliang ngila de konwan ya kendo ningkong yo te u district soil officer apo nongpo ban phakhang mardor ka to ka jintrei namar ula pelai ban ong ba yo wo datang we kadai aku nyu kulur ka to ngisulengo kung ka association ha ngila issue ka meeting bat ngila le mardor ban ya kendo ye ban bu ya ka petition hang to ka we ka city ban bangi persngo bangi persya ya ka on dah kumta ngilawan ro banyak kendo yo komisioner ringi sim lala banyak kendo to kasingin ngila su submit ya ka jingtho bat ka tu ka jingtho ngilai kopi sya i Deputy Chief Minister be in penbut din lem kanang ba kanwan ka jingmentoi ki kontraktor bengin yo kam jam hakum kan ka pot ba kerdu kam kerdu jam tang katai Shu ubat tiu so ulaang bagani kadi kasien ke baning kong ke baki hab ban kiu sya sekretariat ban kerpat ban pelat ya kabil ha ka ba ulapan pau ba haki por balalet kapisa kapoi hi hakani galantiya jung phi kum kontraktor re hatu haswa ban yo bil pijuan kios sekretariat haki por gi balale ngim juwan namar haki por menshwa ngani thu ye phi ngim judon kam bengin wan hamne kapisa kapoi be yo namar ngila setho ngi ka kam ka jungi ka te beli chi office ban le ban kali kapisa kapoi kan no ngi tip ringim ju khamwan te khani ka dikasin ka ban kong la ban no te bagi yo ban wan hamne te ba ka jingwan ngi mentaro ngasong ba kanwara sisa hai lari ki trei ba de utau so makila kular te hopefully ya ke ga baki kinsa ile hatu pi pan jing shai na ber kai ba penlong ki ba kimla ban pelaj ki bisa laj na ka GGM to ka ba GM ka don kita ki dung thut kan ya sibon ba ki don ki ba ngia so lengo lang te ba ka don ni ka ba ngimla le e namar ba ka sensar khadar te ka demokrasi te la e mo ka beliau don la ka jong bentar ta ki beriu ngim khang e kata rengi kwa baka di belong transparent nang ba kan syai ka pakai start pakai syai ai kini syai lang ta kumut kala banlong tang kibrio ki bodan haka yang sensiar kila ban yo ne haka nur kom kata em ngi tinggal penso mentah kam di belong kunta kata kalong ka nginum la ban ba khli ya kata rei kata ka song haki rei ke ba dei ngi kwa ngi ka di belong transparent every work should be in transparent tang kata disebut Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya